Game 3. Bola sa team Ronel, Carmelo o Janjan alias Proto Taloy. Ang specialty ani kay umpok. Ya, tuklo. Yung sahay pod mamuklo. Okay, serve. Tata. Patis magaling. Ernest. Proto. Tata. Proto, gipatay lang Proto. Wa gin masud. Side out. Serve. Unil. Onong score. Ono. Sud pa. Naputol. Naikabaw ang higot. 1-0 score. Tataske. Carmelo. Nice move. Carmelo pa rin. Proto. Oh, Starla. Uy, wala madag Starla nila nga to. Score. Uno Guales. Servicio. Carmelo. Unil. Proto. Out na. Na-out. Side out. Game 3 Decision. Carmiling yan. Nice mo by Ronel. Gisiguro. Pamugas kayo tirada. Klaro ng bugas ha. Guli. Parang way lusi sa asawa. Hari na. Out. 2-1 score. Pabor sa nagserbisyo. Kwarta na. Carmelo. Lingaw. Diri sa kadulawan Minghelia. Gibreaking. Wagid mada. Side out. 1-2 ang score. Decision game 3. Out. Dos 1 loy. Guales dos. To all I love before. Carmeluhan lang. 3-2. Side kayo. Out. Porto. Mao na itong scorer ha. Tara, Rio. Gahi na. Mao ni class A sa una. Sa satong nga duwa. Class A sa satong. Wagin masud. Porto. Pabor sa pikas. Servicio. Ronel. Bugas na gyud. 3-4. Siguro kay bugas like ko ang to sardinas dito. Inabang ato sa kuan. Bagyong udit. Hari na. Carmelo. Protuhan. Patay lang. Giprotuhan gyapon. Shot pa. Side. Nice shot by Ernest Las Punya. Kwarta na. Saple 5. 5-2. Out 3-2.
Atay na. Nakay shout out ter. Ter. Nakay shout out. Imong ex. Imong ex day shout out to. Cinti training. Okay. Shout out ni si training day. Sus iputuhan kanindot sa bula. Guales. 5 5 4 5 4 5. Ernest. White tao. Guales. 5 all. Asa ka ter? Shout out sa yang kuan. X. Out, bali. Change court. Oh, shout out sa mga viewers dia og sa tong mga suki. Ari na. Lingaw-lingaw diri sa Kadulawan. Ami promotion karon ko maabot September. Ernest Laspunia promotion. Piti na. Hari na. Ay siguro giduwa pa. Lingin ang bola. Gawas masquare na ni. Hapit na ni masquare. Side out. City nyo aloy. City 5 score. Servisyo Tata. On the way. Oh. Shout out ko sa mga gipang buwag aguyab da. Ini matao. Mo ni siya hari na. Grabe. Oh, side pa. Natiwas gid noon. Out. Amo ko ng bola. Motoy ik. Motoy kining artista sa Agik-ik sa una sa channel 47 sa una. Pagkuha. Score dong. 5 City. Pabor sa nagserbisyo. Tataski. Kuha pa. Ayay ka. 8. Kira nakadesisyon. Lingaw. Tata on the way. Wagin ma-ups eh. Noibe. Ronel, kawatan kayo? Kaduha lagi kawatan. 0-0. Kawatan kini bata eh. Pero ni mablatter. Hari na. Out. Score 5-0. 9. 0 na. Okay, correction 0. Side kayo. Carmelo. Pertuhan. Lah. Gitiwasan. Out good ang bola. Servisyo Ernest. Oh, ano? Timan ito ninyong naong ato ha. Outside. Side. Oh, basig. Mang libre ra ba ni ko sa Kiss Gabir? Kay bonus karon. Hari na. Di na mada. 8 Jays. Pagkuha day. Gaya rag duwa day. Ausa day. Ni ko Jamaica dia. Ni bayad wala. Wala. 8-0 ha. Grabe kay tirada. Ano yung mga gahi dere. Carmelo. Unil. Tataski.
Pati gituklo na sad. May gini ko kabot. 8. 8-0 score. Servisyo sa 8. Hari na. Donut to. Ay, donut. Abot pa. Sud yun na, sud yun. Side out, side out, side out. 8-0 score. Bugong kayo ah. Proto. Milo. Nil. Giputulan naman sa magaling. Wa masod. Score 8-0 gyapon. Wah, sakit ang bola. Kana. Agi pleasing. Nice mo by Tathaski. Noy BJs. Di mo sugot. Nga pikas maoy makadaog sa desisyon. Unil. Hari na. Nice mo by Carmelo. Ni bawi lang. Side out, side out. 9-0. Pugong kayo. Pugong kayo. Pugong kayong dua. Okay. Oh, Starla. Gitiwasan panel. Agi maabot. Last. Last to last. 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 Carmelo patay na. Chip Verdes. Side. Carmelo. Tathaski. Saktan mo. Wah, game ball, daog. Team Ronel, Tata, Carmelo og Janjan. Oh, sige. Okay kayo. Bayad na, hari na.